Tala falava I nei vaenga o telefou le si ufonga le lo mua I Wellington e. O le fiafia le sanafi le sa fa iai le pitanu o wainu o mata ia le sauni ngā lotu e whaamana tuai le onos fultoru tu sanga o le malotu do tasi o Sāmoa ma te tala alo ia ai ma le vai aso le nei o le ngangana Sāmoa I Aotearoa New Zealand. O le maru o le whaka a sa I wainu o mata le sa fa tonu inai le sa ninga o le failo tusi o maftanga fa I au so fa tasi Wellington e ia fa o te ana te rea sao na sao no ai fa failo ai le maru le tinu na fa tasi atu iai na so le mo le tau o ina o tanga vai le malo Samoa ma le malo New Zealand ma le langina o le vi o le fu o le sa o tonga o Samoa. O le teitei whono le maftanga so whaatasi le sunga il toi ina ia malaki moi awa o le FK a sai o inui o mata sa taita ia lea sao ninga. O le upi pese a le FK a sai o inui sa whengai ma le langina o vi inga o le sao ninga. Ai o le whaafenga inga le sunga ia tapua ina o fua inga sa wainaya sa folo ina le fionga le tua. O le vai au ia fa pele teitu ave fa pe mo weli trova sa oina le taunanga ai o le launga na sa nia le sunga ia yo apo come fono mai tu a siata o malo fa alo longia sa te yuru lea I le komisina maulungo sa mo I lo mua le fionga ia afumsanga to le fo fa mtela upu le na sa no I le sa no fa pito le fiafi sa fai wina I le iputi ma sa ta pena ina le maftanga o 5 au mai sa fa se wina tu sa o le nei sa ninga na po e le siufonga o le lomua I lunga ana fesota inga te le vavave e langolango ina le fainga malo so fa tasi o lo iai nei New Zealand ia le polkalame tau le pui nga le pelestene a Amerika o Donald Trump ua fa ingoina o le Golden Dome Missile Defense Project. O le polkalame fa o ngai nai me tau malolosi e ta whanai I lalo ni puru malolosi a tō mani me tau wha tonu aru mo mao e ono lamati a ile saonga le mua Amerika ma isi atunu uma e fia awai I lea polkalame. O se vaenga te leo le polkalame nei au fia ile fausia lea o se taita e au fia aini masini malolosi a tō ai mani me tau wha tonu ai maisi ai foi mani laser beams o le wha moe e wha lenga inai ni puru marolosi mani mea tau wha tonu e pei o ni mea tau niukilia e lama tia ai le saunga le mua le United States ma tunu o lātou te au wha tasi. O lātou o lo te te I le polkalame e au fia le malo Lucia ma le malo Saina o lātou wha alia o le tu ainga o polkalame wha pea e tūla I maiai ma se tau wanga tele I le wha upenga ina leo le vani mo nimo. Peita ai o leo wha alia mai le minister le pui ngā le malo New Zealand ia Judith Collins I se whanotanga na awai o ia I Singapore. O se fuafuanga ma se polkalame ua tāle whea ngai lea wha moe o le malo Amerika. Sa wha mawhaina Collins o le polkalame nei o se polkalame patino I le pui nga mai o se mea ua matua tā la whea ngai lava. Ta ua ho il te mai ta I minister. A whai le mana o tanga te pui le lātou saunga le mū. O loro winga e le maumawina aini a lātou tupe I lea polokalame. O whailo mai e whapea o se tasi o kompani ua ofo ma ua nofo sauni atu I le polokalame le nei. O le kompani lea e whaingoina o le Rocket Lab lea sa whawaina I New Zealand nei ai ua whaamautu nei I California. O le whaatawina tarui nei le Rocket Lab o le company ingo o le Chiost I Arizona I le tau e whaase lauono se 4 miliona Tala. O se vaenga lea o na fuafuanga ina ia whaingo fie o na fia I lātou I le ati nae o le polkalame le nei o le Gold Dome a le malo Amerika. E onos fultolu la fa inga ainga ato mo tangata e maututongi fale o le malo ua whaamuta e le kainga ora ia whengainga sāno nofo ai ia fale ona o amionga le tāla whengai ma le whaatupu vesi I le tonu o le se furu masina ua tuana e tu nei. O lea whaai unga e pei ona whaai lo mai e le minsta lango fale o le malo ia tama potaka na ia tau ai
o se tūlanga le lea ua mai tawina, tālua na whaia lea fuafuanga le kai ngā ora, po le whaarapo tonga e pū lea whale o le mālo. Sa wha mawhaina mai le Imin Star. O le maua le awanoa ina nofo ai i se whale o le mālo, o se wha manu yanga, mai te tau ia la tau e wha o ngā ina nei whale, o na tausi le iai, ma ia mio pūlea, ai maise i le vā matua oi maisi tangata e maututongi ai whale nei o le mālo. Wha lia mai fo e le Minsta, e tu sa maleono se lau pasene na si iti ai la fo inga, o me o la pata inga lo ia o tu inatu e le kai inga ora, i tangata e maututongi ai whale ia o le mālo, i le tono le tausanga whaale tupe na tua na i tu nei. Ai o le tausanga le nei, lua o lua wha lua lima, ua afe wha se Lauano fultoru ia i tu a inga o la pata inga whapea, ua tu inatu i tangata o loo na noho i nei whale. E se lau valus furu valu la wha inga o tangata, ua whaaya ina i whailonga tau a loa o le malo New Zealand, mo au nanga i matata mga luenga SS o a fia ai. O le lisi alo ia o whailonga nei tau a loa le malo New Zealand, ua whailo mai whala waitele i le so, le aso malo lole nei, o le aso whanau o le tupu po le King's Birthday i le nei tausanga. E toa valus fulu valu i tamai tai o loa o fiai, ai toa se lau ia le vasenga o li, mai o matata loa a fiai e iai mea tawata matusi ngā ata, o feso ta inga tele wawawe a toma whaasara launga, whapela tina e o pisi nisi, o awa onga, masua suenga whaasai nisi, ai maise o ngā luenga mau au nangaru tele mo tangata uma, whapea ngā luenga tau le soi fua maloloina, ai whapea fo i mata alonga. O nisi o tangata Pasifika, ua whaamanuia ina ai ia whailunga tau waloa, pe i ona mai tau atu iai, e o fiai le fionga ia anae, Arthur anae, o ke sene ngalo, ma Annie Schoon, ai whapea fo i matangata e tupunga mai ia tunu o Asia. Ai ua mwhai ona sirisira ma mai moa i le lisi a tole nei o whailonga tau waloa ale malo New Zealand i lunga o fesota inga tele wawave. Tō tele tangata sa awai se solo te e whaasanga i suinga ua whaia le whainga malo i le tūla whono e tau whaatusa ai le fua o te tongi i le wāo li i matama i tai. O la tau sa awai i lea solo te e, i le taimi o se tau mawhitanga o lau uli sa whaia le malai tutu o le Addington Raceway, na o la tau tau o veina ni lau pāpapa ni pepa ua tusi ai o la tau langona, ai moise o ni fua ma sa i longa, ona leo te tele i la tau ina ua taunu atu i lea no whuanga le tamaita i mean star tupe ia Nicola Willis. O le whaatasinga ta i tai o lau whai bisnisi le tūmalo Canterbury, le asa wala ui nai le mean star tupe, mo sana saunoanga ta luona ia folosia i le palemene, le tala whaatau au tuo le tupe le whainga malo le vai aso taluai. Whaali ai e se suisi ni o le so se ie te o tangata whainga luenga le malo, le pisa a, o le tamata ingo ia Sionian Bairns, o suinga o whaia le malo i le tula whono me tau tutongi, o se whainga ua whaina ai tangata whainga luenga umau le tunu, pe yuna si la fia, tolu la whainga o ni mata upu sa i lumo le whaamsinonga, e tu sai o tutongi le tutusa, mai ua tau fia uma ia mata upu, ta luna whaia le malo i a swinga nei i le tūla whono au tū. Mai o se tūlanga uailonga, o na whaina ai se vaenga tele o te ngata whainga luenga, ai mai se ale tū pāo tina mata mā i tai. Whaama whaina le pisa a, o te ngata e o pito sili o na whaina, i swinga ua whaia i le tūla whono le nei, o la tau ia e maua lalo le fua o la tau tongi o loo maua i le taimi nei. Whaamaunga mai le talo le tupe le malo o manino mai ai, o swinga o whaia e le whainga malo e le tūla whono le nei, le ana pāsia i tūlanga whaana tinati le tono le palemene, o le a whaasawe mai ai se vai ngā tupe e tusa lea ma le lua tesi ma le fitu piliona tāla i le tausanga, po le a whainga a toe se furu lua tesi ma le valu piliona tāla i le tono o leisi whātausanga o lumana i nei. O le maua le itua ngai e mai se le sosaiete o tangata whainga luenga le malo, o le mafuanga o le whaia le whainga malo o ia swinga, ina ia maua ai se vai ngā tupe tele,
e tau whaapaleni ai le lātou tala au tū le tūpe, lea ua pāsia nei mō le lua o lua lima lua ono. Ua whaino mai ele means tau a wala whela ua inga ia Chris Bishop, e amata i las whareile a sau nei, ona whaia whaatalanoanga whala o i tele, e winga i se fuafuanga, e si iti ai i le se lau se 4 kilomita i le itu la, le tapula o le sawa o ta'wale, e o ai i le ala tele o le transmission gali. O mati o le lua afe lus fulua le ana ta tala ai le nei a wala tele i mātua le lo mua i Wellingtone, e tusalo na tau ma le tasi tesi ma le lua 5 piliona ta la. Ai o le tausanga na tenei le ana si iti ai i le se lau se 4 kilomita i le itu la, le tapula a sawa ai ta'wale e o i lunga o le awala tele o le Kapiti Expressway, whape ai ma le Expressway mai peka anga i atu i Otaki. O le awala tele le transmission gali, na fausia fo i tu langa tau le saonga le mu e pe o awala i e lua. Pe ta aisa le i au fia i le si tia i le se lau se 4 kilomita i le tu la, ona sa iei nisi vaenga e le i uma i le taimi na ta tala ai lea ngā luenga. Whaalia mai la le minsta, e amatatu i les whareile o na maua lava no le tunu u, e whaalia ai o la tau le ngona mamanatu e tusa o lea fuafuanga, pe si i le se lau se 4 kilomita le mau lunga o le sawa o ta'wale, pe le ai i le awala tele le nei o le transmission kali. O le astonai le asa whaatautoi nai le teitai o le pātia le act i a David Seymour, e tau aveina i a le tofinga o le sui pālemia o New Zealand. Ua sui tūlanga atu o ia i a wawasa manai o Winston Peters, le teitai o le pātia le New Zealand First, le asa i a tau aveina mai le tofinga, talu o na tūla i mai le whainga malo so whaatasi o loo tū nei le foe. O se vaenga o le manienga mo le whainga malo so whaatasi i le vāo pāti nei i tōru, e wheaua wa i ai le taitai o le New Zealand First, ma le taitai o le Act, i le tofi sui pālemia po le pālemia langolango, mo le umi e taitasi ma le awha tausanga o le no hua inga o loo whaanga solo nei. O le ngai o inga mua la si moa i lona tofinga, o le sui pālemia, o lona langorongo ina lea o le li minstaya Chris Bishop, mai ni whai tionga ua whaia iai, e mafua o na usana la fonga sa whaia i le Paul's Tofi i le taimi o le whaalinga o musika le Aotearoa Music Awards. O le whaiunga vai aso, le asa whailo mai ai le whainga malo so whaatasi, ia le filifili ai o se ali na ave mua maampasa o New Zealand i te tonu o Japani, whapelu sia matake, e whai makomesina maua lunga fau i te tonu o le malo peretania tele. O ia lea o le li eswa whai a Hamish Cooper, ua wha se fulu tu sanga o nganue ai i le matanga luenga o le vai whafo New Zealand. Mai o le masina o se tema, lea o le amatai o nganue o ia i lona tu whinga fau, i le ofisa o le malo New Zealand i le ai o lone tona. E pei ono sila fia, na wanoa le tu whinga le nei, i na ua tuli i le minstar vai whafo ia wawasa mana i a Winston Peters, i le komesina mawulunga sa iai o field golf, i le masina o mati. O lea whai unga Peters na mafua, ona oni le fonga field golf, sa whaia whai tiu i nai le pelestene Amerika o Donald Trump. E tō whātangata ua mali liu, ma le tō se furu o isi ua manu nua, ona oni whaalawe lawe tau ta male, i le tonu o aso mua e lua, o le whai unga o le vai aso malo lole nei i le tonu o New Zealand. O le tai au le sana umai le ola o se tamai tai le whale mai, ona oni manu anga mai le whaalawe lawe na ta wale island na ta wale, i le awala lau papa i le Tuakau Bridge, i Port Waikato, i le Fiafulas Whareile Toluai, i ni nai tū la ta lua na whaama malu, i le taimi o le whai unga o le vai aso malo lo le nei. Whailo mai le leo e to toru istangata na manu nua ai i lea whaalawe lawe. O lisi whaalawe lawe i le Fiafulas Whareile, na maliwo i fo ise li i le tu malo o le Waipa, i le tonu lava o le Waikato. Ai o le tele titi o le vailuanga o le Paul's Whareile a malama le stonai, na feto a yaini ta awale se lua i sauti o le nuu ingo o kaua i le tu malo Northland, mai to tasi fo il tangata na uma i le soifua. O lona whao tangata na whano le soifua,
na la vela na ta male le pole stonai I le awala tele numelas furuono I au ki lani. To fa istangata na manu ai mai na ave I le falmai mai I lea fa la melave e au fia I le tolua e manu o tinga ina. O le tulai ono I le tai ao le so lua tai ao fa to a umai le vai taimi o le so malolo po le long weekend le a mata mai le sforele. O le taimi o le so malolo le nei I le tausanga o mwai to tolu I la tau na mali ni wai ona o fa la velave te tupu I lunga o le awala tele. I talonga I soka fa le vao malo le tupato mai tai na faya ina le soka New Zealand football ferns I le la talonga ma le awa Venezuela le sa faya se pania I le tai ao o le sa mai o fa ilo mai ai le faya onga ya Michael Main e ono fa malo lo le ta alo I anisi o le Aotearoa po o lana au I lona lua o ta'alonga o lo fa mo iai o ai o le ta'alonga pe ona iai le tae le sa e tolu I eskoa Venezuela ai tasi New Zealand o le so lulu lalo na lua o ta'alonga fa le vao malo I le vao au lua mai o lo mana o le fa ia ongo New Zealand ia o atu iai ua lava ta pena ia lana au o le li o Michael Main e le 11 nei taru na filifili e le tofi fa ia onga ulu mo le au soka a New Zealand a wata penanga mo le ipu ale laulangi I le lua o lua fitu I le wasenga o tau maa tai. I ta'alonga nei tipolo na manu malo le palsa Wellington nei le la ta'alonga ma le awa le steel le inwekakol I le san nafi ai o le ta'alonga e fitu se furu le pals ai whali ma le steel o le vai aso taruai na malo ai fo le pals I le awa le stars ai o le steel e tasi le aina whaia ina I le la ta'alonga ma le mystics. Ua se atu I le aua le Warriors I le kapi liki I le tūlanga lua I le whaasalonga o aua le tamunisanga a le NRL ina ua malona tau I le ta'alonga na nafi I le vama le aua le Rapidos a South Sydney o ai o le ta'alonga I le malayo le Accor Stadium I Sydney tolu sifuruono le Warriors I le tolu sifuru le Rapidos o leisi ta'alonga le Warriors e toi malanga I fo I Australia e ta alo ai ma le Cronulla Sharks fa ia leile stona ai asa o nei. I ala whae ngole nāre nei vaenga o telefou